A u februaru naredne godine u Srpskoj se može očekivati prva isporuka ruskih vakcina Sputnik 5 protiv virusa korona. Mi na tu temu putem Skype-a razgovaramo sa Duškom Perovićem, šefom predstavništva Republike Srpske u Moskvi. Želimo vam dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program Radio televizije Republike Srpske. Dobro jutro. Evo, kako je inače vijest o ovoj vakcini prihvaćena u Rusiji? Da li ljudi možda zaziru od nje s obzirom na medijsku propagandu i borbu čija je vakcina bolja? Bar se evo na našim prostorima vodi takva polemika. Pa, moram da kažem, Rusija je dosta dobro prihvaćena. Medijski naravno imate svega i svačega, imate koji su za, koji su protiv, ali velika većina naroda je što reši taj problem. Kraju krajeva da se vratimo u normalan život koji je bio do marta ove godine. Da, kada kažete da intenzivno pregovarate sa nadležnim ruskim institucijama o isporuci vakcine, šta to znači? Kako zapravo teku ti pregovori, u kojoj ste sada fazi? Pa vidite, mi još pre mjesec i po dana smo potpisali jedan okvirni ugovor da bi rezervisali količinu koja je neophodna, to što je naše rukovodstvo nas zamolilo da uradimo. Sad se radi više tehničke stvari zato što se privodi kraju ovo ispitivanje, proces ispitivanja. Mi smo prošle nedelje u četvrtak ili petak smo poslali, koji smo dobili dokumentaciju neophodnu, preko 800 stranica smo poslali našem ministarstvu, konkretno ministru Alenu Šeraniću, Ministarstvo za zdravlje, i oni sad su u procesu, trebali da prevedu, to je na engleskom dokumentacija potpuno, znači svi ti testovi ispitivanja koji će biti neophodni da bi se kod nas registrovala ta vakcina. Treba još da dobijemo neka dokumenta kao to je na efektivnost, imunogenost i na bezbednost, koji će biti, ja očekujem, dan, dva, tri, koji ćemo odmah proslediti našem ministarstvu. A reč ide sad o konkretnim količinama. Kako su obećali, negde druga polovina februara bi mogla da bude. Naravno, naše opet rukovodstvo, kaže i predsjednik Dodik i predsjednik Višković i ministar, svi viču daj brže. Međutim, kako se kaže, ne može da svane pre zore. Količine, pošto je mnogo naručeno, ceo svet, samo Indija je naručila preko 200 miliona. Čak su napravili proizvodnju, organizuju proizvodnju Rusija sa Indijom i sa Južnom Korejom i na 4 mesta ovdje u Rusiji. Koliko ja znam, naručeno je već preko 1 milijardu doza. Treba to proizvesti. Nama se odnose jako korektno i rekli su vi ste nam prioritet Republika Srpska, jednu količinu ćete dobiti u najskorije vreme. To je realno, jer treba to fizički, znate, proizvesti i ona ima 2 doze, ima 2 ampule, jedna se, naprimjer, ako primite danas jednu, za 21 dan treba se primi druga, da bi se počelo taj proces stvaranja antitela u organizmu. Tako da, činimo, svaki dan smo na kontaktu, razgovaramo o tehničkim stvarima koje su vrlo važne, a to je da kako će se to primiti kod nas, gde skladištiti, jer ona se vozi u termokontejnerima od -18 do -20 stepeni. To sad treba organizovati, to ide avionom, u specijalnim kontejnerima, sad to kod nas neko treba da prihvati, vjerojatno će to doći do Beograda da bi bilo jeftinije, da ne plaćamo specijalan transporta ovim redovnim linijama da to dođe. Sad to treba prihvatiti u Beogradu, kamionima, dovesti do Republike Srpske. Ima dosta tih, da kažem, logističkih stvari koje trebamo da prodiskutujemo. Da, upravo to sam i htjela da vas pitam kako će zapravo izgledati ta sama procedura, ali evo i vi ste objasnili, mnogo je tu koraka pri samom transportu. Jeste. Oni su objasnili, ja sam to sve preneo našem ministarstvu, da će to biti na euronim paletama, koliko ide u jednu euro paletu, to je u jednu kutiju, pa to sve ide u tu termokontejner specijalni za to. Sad, znači, mi moramo da prihvatimo u to negde treba na aerodromu, verovatno će to biti Beograd, aerodrom Beograd, znači da naši to pokupe, znači da odvezu, da se uskladišti, znači temperatura -18 do -20, ono mora se čuva. Da, vakcina Sputnik je do sada isprobana na 40.000 dobrovoljaca i evo pokazala je, ako se ne varam, efikasnost od 95%. Tako kažu.
tako kažu. Da, ja sam čitao dokumenta, upravo to što smo poslali našem ministarstvu, ali kažem, dobit ćemo sad najsvežije, to je 3. stadijum ispitivanja, to je bezbednost, efektivnost i imunogenost, kako oni to kažu. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov trebalo bi 14. i 15. decembra da boravi u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovine. To je vijest koja je juče nekako odjeknula našim medijskim nebom. Kako vi komentarišete ovakvu vrstu posjete? Pa, vrlo se radujem, zato što ona trebala da bude pre mjesec dana, međutim, ministar Lavrov je otišao na samoizolaciju zbog kontakta sa jednim zaraženim koji je bio u njegovom timu kad se vraćali iz Atine, zato je otkazao prošli put ovaj sastanak. Mislim da je to u dobro vreme, upravo u dobro vreme, jer imamo mnogo tema šta da razgovaramo sa njime, to je da obnovimo, pošto je, znate, godinu dana što se tiče posla i svega toga, nekako smo na stand-by, ništa se nije skoro radilo, to jest sve u mjestu radio, pošto nismo mogli da putujemo, tek polako sad se otvara, nadam se sa ovom vakcinom da će se na kraju rešiti taj problem putovanja, komunikacije, uglavnom, znate kako ovde od 4. aprila kad je objavljena ta pandemija, karantini, nismo mogli ni da se krećemo, mogli smo da radimo, prije mi konkretno predstavništvo, radili smo sve, kako oni kažu, na udaljenom dostupu. Svi smo bili po kućama, samo po video linku smo radili, po telefonima, niko neće da se viđe, evo da dan danas ovde je taj režim, velike kompanije, 50% moraju ljudi i radnika da drže na udaljenom dostupu, čak prate preko telefona gde se ko kreće i tako, brojevi automobila. Tako da nadam se, rekli su da je počelo ovde da pada broj zaraženih. Da, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i hvala vam što ste govorili za jutarnji program Radio Televizije Republike Srpske. Nema zašto, hvala vama. Prijatan dan. Prijatno.